Kumsi benta jong kejing rakhi yak sngi jing yo laj lo jong keri India, ko office jong District Sports Officer Southwest Council District, Mokrwat, rangkat ke District Administration Southwest Council District, kala penlong yak kejing yakop marathon kabalatip kum ka Independence Day Run R1000 R Pulai, open category. Ha kabakidon hadu arspa akat saungut kinong isi benta, kentup yak kisenrang bat ki kentai. Kani kejing mare, kani kejing jengai kumba 10 kilometer, ai kabala sedang na pelau jong ke Circuit House, yo mau len jakrem, sakwang, penden sakwang, madwan penkut biang, ha pelau jong ke Circuit House. Kongsan ha kani kesengi udai ba LT Tariang, MCS Additional Deputy Commissioner Southwest Council District, harangkat kejing don lang jong uba di Sengkon District Sports Officer Southwest Council District, tembat kiwai. Kinong job nah kaliang kisenrang kilong uba Wellbester Ramsey, Ujoming Star Ramsey, mad Jim Wilson Ramsey. Kadba ki kentai pat kilong kamar Queen Les Ramsey, kelenti jingkermen Karjarin, bat ka Banda Syarai Marweng. Kani manus nem ngatai piati pai kata. Di bat mentau senem ni la ai kambun ki consolation prize kanang ba paro ni obenta. Mo bor-bor ngi awitan kinong job first second third bat ki oldest bat ki youngest runner. Dari mentangi I consolation prize hadu ke 7th position. Mo, ngakit bak PWP ya le baha. Mo bila sengap mentan bila ada batai gerut, bila ada batai lu ya kajing deko kendiat mene nama registration bon ngapi kan ya poi haka por go biang kene poi mene. Mo, nang ni syakmat nang ipulong biang sama punya burong ni kata. Mo nak yang kajonga ngasih kuatang ban ai kajing kublai Independence Day kapasuk kemen ya borok na bentang kata syai kesengi. Ikumni ngan khotno ya ikong kamu perlu dari kawin ke pemi di nom jelaka di nom mare mereka kasih di kawin kasih nuba kau kasih nuba bangin nyele dia yang Independence Run kenapa kalau pun celebrate ya kesini lanjut oh maka ini baru kau kisah dong ide kita lanjut bukan baru lu cipta bangin mare mereka kasih aku play kisah tim lu bawan lah ni apa mari kita sini kita kemensia menambah New ini sini lanjut kita mengenal kecil ini oh lalu masyarakat lalu kipai boleh kita mau apa deh ini nanti akan sini mari kita kemensia panai kita boleh wait tapi mari nanti kemensia minum kipas apa mari kita pikiran dulu kan position tu tangi ni kita aku boleh ya sports department PSO apa jenis PSO baru kau ibarat yang buat untuk police department di PRO bagi giveaway there. God bless and all of us. Sao lai ar woi. San sao lai ar woi. Kalau aming mare ta ari 098.